Саламатсыздарбы? Сонун Нур каналына куш келипсиздер. Сиздер менен амандашып турган кубанычтамын. Бүгүнкү видеодо сиздер менен бажырайган жашнакай үлгү үйрөнөбүз. Бул үлгү жоолук үчүн, кактус үчүн аябай сонун чоң болушу да жакшы экен. Мен Ярнард Голд жебин алдым. Торин 275 анда үлгүнү баштайбыз. Биринчи негизги топчуну алабыз. Топчуну алып 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Аба илмегин биринчи топчу менен туташтырабыз. Пайда болгон шакекчеге 3 аба илмеги менен көтөрүлүп, 1, 2, 3. Накит менен столбик токуйбуз. Накит менен столбик 1, дагы 2, 3. Ортосунда 2 аба илмеги, дагы накит менен столбик. 2, 3. Ортосунда 2 аба илмеги, дагы накит менен 3 столбик токуйбуз. 1, 2, 3. Мындай болгон биринчи катар пайда болду. Эми 4 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4. 4 аба илмегин алып, көтөрүлүп алдык дагы. 2 аба илмеги алынган жерге 3 накит менен столбик токуйбуз. 2, 3. Ортосунда 1 аба илмеги бар, дагы накит менен 3 столбик токуйбуз. Бул экинчи катардын бурчу болду. Эми 3 аба илмегин алабыз. 7 аба илмегин алабыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кийинки 2 аба илмеги алынган жерге накит менен 3 столбик токуйбуз. 2, 3. Ортосунда 1 аба илмеги бар. Накит менен 3 столбик. Экинчи катарыбызды бүтүрдүк. Эми 4 аба илмегин алабыз. 2, 3, 4. Үлгүбүздү буруп 3 накит менен столбик токуйбуз. Накит менен 3 столбик. Ортосунда аба илмеги. Чеке дайыма ошол бойдон токулат. Билесиздер, чекени ушундай токуйбуз. Накит менен столбик, ортосунда 1 аба илмеги бар. 7 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Өткөн катарда 7 аба илмегин алганбыз. Ошого полустолбик менен жайгаштырабыз. Полустолбиктин токуйбуз. Дагы 7 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Эми чекени токуйбуз. Накит менен 3 столбик.
Ortasında bir hava ilmeği var. İkinci katarı ördük. 1, 2, 3, 4 hava ilmeğinin ülgüsü buraldık, götürüldük. Nakit menen 3 stolbik. Ortasında hava ilmeği var. Dağı nakit menen 3 stolbik. Bu çeki ana kiyinki kıymelerde etbeli olan özüңөр bilesiңер. Çeki üşünde tokup keterdi. Değil mi? 7 hava ilmeğini alabız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hava ilmeğini alıp ötken katarda tokulgan 7 ilmeği polstolbuk menен жайгаштырабыз. Daha 7 hava ilmeğini alabız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kiyinki ilmeği polstolbuk menен жайгаштырабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ni tokup nakit menen 3 stolbik. Ortasında bir hava ilmeği var. Çeken tokluyoruz. Dört hava ilmeğini götürüyoruz. 2, 4. Çeken tokuyoruz. Çeken tokuduk. 7 hava ilmek çekidegi daima gidedi. 2 çekide 4 hava ilmeğinin götürülüp nakit menen 3 stolbik, ortasına bir hava ilmeği, nakit menen 3 stolbik, 7 hava ilmeği daima gidedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hava ilmeği menen ötken katırda 7 hava ilmeği alıngan жерге polstolbuk menen жайгаштырабыз. Эми bir hava ilmeğini alabız. Alıp arkaga uzartılgan 2 nakit menen stolbik tokuyuz. 1, 2, 2 nakit menen uzartılgan 1, 2, 3. Ortada bir hava ilmeği var. Düşündüңөр, uzartılgan stolbik al 2 nakit menen tokuladı. Hava ilmeği 2 nakit uzartılgan stolbik. Bir, 2, 3, 4, 5 ön tokuduk. Bir hava ilmeği. Эми polstolbuk menen жайгаштырабыз. 7 hava ilmeği 1, 2, 3, çeken tokluyoruz. Мындай болгон узор пайда болду. Көтөрүлдүк 1,
2, 3, 4. Çekeni takıyoruz. Cet hava ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cet ötken katarda 5 uzatılgan stolbuk tokaганбыз. Ошого эми 1, 2, 3, 4, 5, 6 uzatılgan stolbuk tokuyuz. Ortasında 2'den hava ilmeği var. Bir, iki. Bir, iki. Hemen başlayacağız. Bu stolbuk menen sıra jaygaştırabыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 uzatılgan stolbuk tokuduk. Emin ciddi hava ilmeği 1, 2, 3, 5, 6, 7 çeken tokuyuz. Dört hava ilmeğini alıp ülgüyle vurup aldık. Emin çeken tokuyuz. Ciddi hava ilmeğini alıp bu stolbukla jaygaştırdık. Emin 3 hava ilmeğini alabız. 1, 2, 3. Ötken katarda payda bolgan uzatılgan stolbuklarga pышный stolbuk tokuyuz 5'te. Birinciye tokuyuz, ikinciye. 4 ilmekten turgan 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten turgan pышный stolbuk tokuyuz. 1, 2, 3, 3 hava ilmeği. Dağı 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten turgan pышный stolbuk tokuyuz. 1, 2, 3. Dağı 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten turgan pıştın stolbek tokuduk. 1, 2, 3. Buyaka bol stolbekten jaygaştırıp 7 hava ilmemiz 2, 3, 4, 5, 7 çeken tokuyuz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Бұл қатарымызды бүтүрдүк. Мындай узор пайда болду. Эми дагы токуйбуз. 4 hava ilmegi менен көтөрүлөбүз. 1, 2, 3, 4. Үлгүбүздү буруп алдык. Чекен токуйбуз. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hava ilmegini alabız. Bol stolbek менен жайгаштырабыз. Бул катарыбыз жалаң 7 hava ilmegинен турган катар болот. Бул катарыбыз. Бирөөнү алдык. Дагы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бул немеге койбойбуз. Кийинкиге коебуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кайра бияка коебуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keyinki немеге коебуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keyinkiге koyuyoruz. En akırkıga koybayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birge koybay sırası en akırkı emege jaygaştırabız. Dagı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çeken top koyuyoruz. Бул катарыбыз жалаң 7 hava ilmekтеринен турган катар болду. Эми төрт hava ilmegинен көтөрүлөбүз. 1, 2, 3, 4. Чекен токуйбуз. 1, 2, 3. For the time stops for no one. Mother Nature raised a new sun. We were meant for the long run. Way before we even begun. Don't forget to mention divine intervention took place. Photos of the skies that we took on our drives to the waves, just to see the scene. Time goes by, all the leaves have changed, fall in love again. So let's, for the time stops for no one. Mother Nature raised a new sun. We were meant for the long run.
when divine intervention took place. Photos of the skies that we took on our drives to the waves, just to see the scene. Time goes by, all the Güldürgü negiz jasadık. Hazır. Bunday bolgon payda oldu. Emi ulantabız. 4 hava ilmegi menen götürülöz. 1, 2, 3, 4. Çeken tokuyuz. 1, 2, 3. Hava ilmegi dağı. 3 nakit menen 3 stolbik. Bilesinger çeke. Tak. Bayakla 7 hava ilmegi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hava ilmegi emmi. Birinci postoluk inde yığıştırağız. 1, Emi birinci, ikinci katar, 1, 2, üçüncü katarız uşadan başladık da uzatılgan stolbik direktet. Beş uzatılgan stolbik tokuyuz. İlmekten 3, 4, 5. Giyinki geçeyim barıyoruz. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bayağı çayın geldik. 20. Birge uzatılgan stolbik tokuyuz. Şöyle yaktan 2 gül payda başladı. Çoluğuz şarjı şöyle çoğunluk götürüp 4 hava ilmeğinden götürülüp çeken tokuyuz. Father time stops for no one. Mother Nature raised a new sun. We were meant for the long run. Way before we even begun. Don't forget to mention
information, divine intervention took place. Photos of the skies that we took on our drives to the waves, just to see the scene. Time goes by, all the leaves have changed, fall in love again. So let's, Father Time stops for no one. Mother Nature raised a new sun. We were meant for the long run, way before we even begun. Don't forget to mention divine intervention took place. Photos of the skies that we took on our drives to the waves, just to see the scene. Time goes by, all the leaves have changed, fall in love again. So let's, Father Time stops for no one. Mother Nature raised a new sun. We were meant for the long run, way before we even begun. Don't forget to mention divine intervention took place. Photos of the skies that we took on our drives to the waves, just to see the scene. Time goes by, all the leaves have changed, fall in love again. So let's. Katarımız bitti. Gelerki Katar'da pushing stolbuk tokuyoruz. Ondan keyin injetті hava ilmekten turgan ilmekтерди токуйбуз. Үлгүбүз ошол эки чекеден чоңоёт. Ортосуна да кийин гүлдөр түшө баштайт. Аны токуп кетип атканда эле өзү көрүнүп калат. Азыр бир катар токойлу, анан уже түшүнүктүү болот.
Бул катарыбыздагы жалаң 7 аба илмектеринен полустолбуктер менен турган катар. Мындай узур пайда болду. Азыр 7 аба илмектеринен турган полустолбук менен турган катарыбыз бүттү. Кийинки катарыбызда берге биргил түшөт, анан параллельно берге биргил түшөт, анан нерге биргил түшөт. Ошентип үлгүбүз чоңоет, жолубуз чоңоет. Мондай болгон үлгү токуңуздар, каналыбызга катталып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Жазылган комментарийлерге жооп бергенге аракет кылам. Дагы каналыбыздан жолугушканча саламатта болуңуздар.